Pored 40 proizvođača pirotske peglane kobasice, svoje proizvode izložilo je i 20 vinarija i isto toliko proizvođača sira i kačkavalja. Najbolji proizvod i najpopularniji je Bermet, a Bermet je jedno lepo desertno vino koje je Karlovce proslavilo, a ja zahvaljujući njemu i svet obišao. Inače, on se pio nekada na dvoru Marije Terezije. Marija Terezija je u Bermetu uživala i 14 dece izrodila. Mi ćemo se ovde predstaviti kao turistička organizacija grada, znači naše turističke potencijale grada Sombora. A doveli smo i sa naših prostora jednog interesantnog proizvođača sira Stokuću, koji imaju tako sireve sa dodatkom nekim paprika, oraha i tako nešto interesantno, a što kod vas ovde i nije uobičajeno, kao i proizvođače vina iz Riđice, to je naše okruženje gde je Riđičko vinogorje. Eto, a inače, mi grad Sombor i grad Pirot imaju jako dobre neke uzajamne odnose i poslovne i pokušavamo tu turističku ponudu, povezao nas je taj Ćilim jer vi imate pirotski, mi imamo staparski. Mi predstavljamo ovde darovi Babušnice u Lužnici. Pokazujemo Babušnicu u nekom lepom svetlu koje želimo da predstavimo, da ljudi vide šta mi to preporučujemo, pošto smo veoma mali kraj i siromašeni. Tu ima mnogo toga, ima paprika, ajvara, poznata naša burda, sir i mlečni proizvodi. Ima tu kolači naši, sve što je iz Babušnice. Osim što su mogli da je probaju, posetioci su mogli i da kupe peglanu kobasicu po ceni od oko 3000 dinara po kilogramu. Харесва ми, добро е. Šta ste kupili? Това е кашкавал смес, а това е сметана, каймак. Сирене масло, салам. Ste prvi put? Da. I? Kako je? I хорошо. Dobro. Sajam su organizovale turistička organizacija Pirota, Udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice, Dom kulture i Sportski centar Pirot, pod pokroviteljstvom grada Pirota.